Siapa terang gijan, syok syadat, ya uneu principal cakate school Kristan ya kabla tip kerteng kum kataka DY Patel English High School kabadan hapo ketika nang ba Pune hapo ka Jilla Maharashtra. Uneu principal ya ubala tip kerteng kum utau principal Alexander Reid. Neu principal ulah siapa terang ulah syadat ulah syok haki beriu caka Bajrang Dal kibadai napo ka seng RSS Hindu. Kibreo cak RSS kila syok kila dad uneu principal tanah kadau bau pelang ya kajing duai Kristan hapo assembly ya ki kena man la ka step bat kata kajing duai Kristan ya kabala tip kerteng kum kata our father who art in heaven kane kade kata kajing duai ba uneu principal la jupelang man ka step hapo ka TK school jong Henry kinsan lawan mi kiseng juga Bajrang Dal RSS kilawan kila syok kila dad ba kila patrang ru ya kasabti jong uteu principal hapo ka TK school hi Kirinium Kristan kibadi penyaji kita ki school Kristan kumjuk yang mana Kristan kibada hapo ka TK Jilla Maharashtra kilaang bayak kum gini ki jai breu ladai ban shim action dan ladai ban kemno yaki kenang ba kanum thod kino ki school Kristan kibadan hapo ka TK Jilla Maharashtra haba phai shi ki report na ki pulit kile itu baklam yo jing tip AA halor kani ka jing sha syadat jong une principal hendreki pulet pat laang bakli yo jing tip baki kemik pa ki baki pa school ki khon jong ki hapo katika school ki kemik pa ki la pentip shi ki pulet ba katika school harangkat une principal ula penbor ki kena bakin roi bakin duai Kristan mensta hapo assembly hasyaban long school Hagani ke jingjia am tenggi beri ke badai napaka sang RSS Henry kimi paru kilawan senran lang bagi tigi beri caka sang Bajrang Dal banwan ban syok bandad ya utai principal caka tega school pada hakabai dai bagani ke jingjia principal caka tega school ula ongru baka jingruai baka jingduai high school Kristan kadai ke bakongsan bat kum taki kena ki haban le malaka step Henry principal laban rabiang ru dak baang baki kena ki haban syurwai ki haban syudwai amba upin kelan yang jubuat lani upin kelan yang Kristan yaki